Welcome to PFTV. Petit Pagania. Game, thoughts on the game? Ninjani mabhakaniya mina ngijabulile mabhakaniya ngijabule kakhulu angifuni ukukhuluma into esiningi mina ngimvenda ngikhuluma ngesivenda or ngikhuluma ngayiphi Hendra wayifarana nenyana bala nina Chipo China kana Chipo China iphambokazi mbokazi embuluwa epana nimtsenjela amntwana nimtsenjela chikole phala pa makhawula kale bokotera phala phala amntwana ko embuluwa epanyana bala makhakupa larira okay oh asikhere yami leyo okay athi ngikhuluma into engifuna ukukhuluma ne into engifuna ukukhuluma ukuthi abantu baningi kunento e1 anzange niyibone bafethu angizange ngizwe umuntu no1 ekhuluma ngayo iPirates idlale 11 games and kuma game wonke esiwadlalile ngiyakhumbula ukuthi besine 0 point abanye bene 9 because babadlale 3 games yeah and manje ebheka lento le each and every game esidlalile after that siyakhuphuka each and every game siyakhuphuka kwamanje mangikhuluma namhlanje iSundowns iyasifila yila bayasenta manje bayasenta ene bakuphosini lapho bekhona namhlanje because of what isikhathi come Saturday sifuna iposition yethu iposition number 1 ngicedile sanibonani mabhakaniya ninjani mina nginazo eziningi kakhulu into engisho ukuthi amapeni alendile komakhelwane amapeni alendile kumanje ngithi mina sibayekeleni badlale ngesikhathi le ngaphandle kukhef belokhu bedlala ngesikhathi bazothi bevula amehlo amakhaphu wonke la eMzansi ePSL sobe siwalayisha wonke nge6 siyaqala sithathe elinye nje elesi2 nge6 sothi masibuya January bethi bayodlala le sibe sigijimisa iNetbank bazothi bevula amehlo siyadlula neNetbank mabevula amehlo ilike ehambile kona Taki Pagania,